gaming room satai. Kani ada ka jaka bam ne. Masukkan apa ni penbenut ibriu. Ki horse dua Everest. Oh ni. Sayang. Lo perjuangan pedang subah yang sisi ni pi syak ni video. Kani kadai kesengin ningkong jong kani katayo bang yok ban. Le ni video boper. Nak ni channel jong ah. Ban hani klem man ni kreat ni pejak. Amdet. Bahan ni kesengi mentang kan peni pi kan ni pergi jaka ke berpilak banyo ban lekai game harus juga por ban mesh kata kadai kini ke kosteng ke The Glitch Cafe and Gaming kadang hang ni alenti hang ni dam tring kelenti ke bawan nanti nong thamai kum tu bag bawan nanti madar ting kum tu benda singi syakhat subhash ni di kawe na ki cafe ke badang supli thamai mentahi ban lada piwan hang ni te ke ban liat hang ada mesh support ban peni pi dan you support mo pai kini video do menekut Kidan ki jing lekai kamdi tanggal cafe tanggal gaming parlor di ru pilak ban mes pilak ban bam mendi bat ki we te ba kames ru bethias ba ni pi kandan hang ni skema be kadang parking bahe bang te ba pilak ban rung nang tu kum tu kali kan kat ba phiman wan ra da ka GCB ru rung in te ban nang ta dan jakala kai khlung ru ka te jaka be nice tin nang tu pilak ban rung pat nang tu nadin sete alen piling pi nang ni kan rung kum tu surak bekelui kan ni The Glitch Cafe and Gaming Rung kum ni siapa? Kadang ke jaka parking ke bahe ba nang ni. Kiwala kalau hak ni ke jaka ni ke kedukan ke hang teh jerong cafe ni ke bahe ba hang teh. Tebat kete di ke surok ba nang tu pirung be nang tu kum tu sini. Keluit ba surok ifla ba mentah. Maria rung hang ni te. Mari poi ni jaka maman ke por ke di jaka ke blok ber ke ba. Bun kali ban ri mentah sing kelong pelawa. Ti kidan ru ki jaka lekai kelung hang ni ki bangam detip ha bat ka jaka kadai kani kabal piwan kum tu pirung kum tu pieng kali hang ni rulong bat pila benrung bat syapo ki ni sodong ka parking ke bahe ba bat ka entrance kadai nang ni kamdi nang thi mane ngawan nglamu jendrung nang thi tamal pirung surok kum tu ke parking na bro kadai na bro kadai de por kadai le pi ka rung sini ru kolong ada ni bi ba haba ibadai I way naki bala permit penbiang hang ni bat riba penya ru ya kani ke jaka hang ni tebatai khniat ba ke ya kani ke jaka hang ni nadu menu pila sedang bat ke baki perlok jing kila ban yo kani ke jaka kajing tumung ila dan laslam te kajing urlong te kadang day men last week ngidang supli ya kani hamen syam tayo te kalayat mentah la stayo tame te ke ba pila ban yo hang ni ke day ke ba ni fokus bah ya ka bam nang ta bat ya ki gaming ina banta kini kinoi le kai game ki gamers te ki set up ngen la ban pen e fish po ni la set up bat ki bah kan top end bat baro te fila ban ya wan ban ya persang ban ya experience ya ke ba ngi hang ni dan na ka banta jong pi te top lo pile game lo pai pi chai le ke game pai ro nam na ha kum te te kadau ma gamer ba habari Kimar di kini kalong kum ni Maria rung syapo man basdang kalong kum ni kedan outdoor setting kenian hai ti kenang ba kalong ka khamlong open kenian pila niru ye ki sumo juai ki balik ki bawan kaju ke por bat ki ba ki basmit ber ki baniat ni ti bat kani kalong kum ni bakan rung ni syapo hapni lang lem ba haba khnit ti kani di jaka bam hang ni nei Mu mari rung pilai ibet kani kamu satai kaliang kadai ibet ka gaming room satai kani de ka jaka bam ne menta kamu kelapli lang bat restoran ru kelapli ka ru kelapli ka restoran ru ngilapli te ki gamers ru kilalong ready everything nila bulut baro tapi ka penyelam so ingi ska bam ne ska jing le kai ska bam sa menyelam ska bam ya food first always ti ngati ngala de mes mene way ubaga ba he berat bang ni Jemut kani mentan people na kono buje gaming tingi sedang bin adu kumto post teng ai nila sedang gaming de kabam tingi sedang nadu shibaji adu khandai last order de khandai baji tikila ban lagi selama kumto te adu shpo baji ai nang la mana kamu kala long na di file mu la khenji kentang mi ki game ki game dai in sekren dang ngiro okay ta tip top makaru kom penkre kamu kani ri kejing penkre Christmas we kani ne bro khat la kala khamai that Christmas vibe
Kamu ki bawan mentah kamu lalong kamu bawan bam Christmas mentah ni jaka. Ish nice. Itu nak dia jinglong jong ki, jikangit ki he ba. Ini best ba. View view beler. Toh, condition ni kalau nang ni kamu kami isyarat kadi ni ke surok ni highway mana company fi. Kani ke bayat kum tu kapai saulat kum tu samdar ting kamu kadi harus surok bi hang ni lebih wan ru. Hai kadi selong juai road. Ti fi kwa pej Kinda wan piknik ki brio play ibe hang ni laki ki bus layo pej ki bus layo pej semua bat ki weh ni best ba. Kani deka kitchen. Hata yalam dalong bandrung sepo. Ready, chef? Ready? What are you preparing for us today? Makan ni kamu jika cak set ni nai. Makan ni tu miok bandrung ki brio tu. Amyo. Tama wala bro. You prepare you mentah. Ki some of our signature dish. Mentah. Ha. Ki ni specialty. Cheese sauce. Cheese sauce. Yeah, that is called Okay. fondue actually. All right. In French, it's called fondue. Okay. And that goes along with that one. That's the big bowl. I pour Okay. it into the big bowl. This is the bowl. So Here it's I put the it's more like a dip for the. this is the pick up Okay. to pick this Uh-huh. and dip it into the cheese, and All then right. you put it directly to the mouth. Now, this is the light. Uh-huh. I'll take it out first, and then I'll keep it here. Okay. Then I'll insert the candle here. And this is the thing. And Uh-huh. now I'll place this fondue Okay. here only. So it will keep warm. All right. This is the fork. I'll put Okay. it here. Yeah. Okay. All right. And Fish. Oh, yeah, complete. oh, stay here. Nice. Okay. Dah, ini dia dah ini kurteng tu, kurteng. Fondue. Dia tang ki donut syaru pika. Cuy dah man. Beli lah awkward ni. Huh? Okay, apa ni ingat ke menu? Semua perlu. Apa ni ya ke menu mah dan yang ni. Oh, nah. This is fondue. Okay. This is Oh, so vegetarian this is the one. there, All right. non-vegetarian is there, seafood is there. But Which this is one the is mixed that? platter we have given. Oh, the mixed platter does. For Okay. your Okay. photograph. All right. But these are all separate. Okay. So they can choose anyone they like, no? Long no. Huh? Chicken what? Yum. Chicken what? I don't know what they Ni kurteng fondue. Malah. Mak sen demak tengah. Kemudian kani pilih akum tu, akum tu tak, akum ni tiak. Nonta dia, kini kila mix ni, kila abad veg dan non veg ru. Kami ni open taste ni. Kemudian di order minyak dah kemudian ya. Kami dah order ni veg dan veg, non veg kan. Just good. Oh bangga. Ni. It's good. Semua ni weh. Oh, suka apa ni benut ibril. Oh, go. Lang dulu. Oh, enjoy gini siya. Oh, ni. What a mess. Nice. Okay. Thias bao liệt mà. Lắm rồi. Oh, ngồi chưa mát không tu. Toh, hang ni lah ni ni menu hang ni naru pasedang. Bagi dan ki salad bro, naru ki soup, ki horse, due vres.
Ki gini ki glitch signature bread bun ayure bat kiwi. Tienang tam fondue pastas mains prawn fish pork. Hala ki jong. Nanti ada egg basket combo meals bat kiwi. Telepiwan nang ni sa siwan order hila hala ka jong ka mon hala ka jong ka bentah. Ombek bedi dus bakut. Pias ba. Ngatrai haban one kilai no ya ki katukan ni ki ba comment ning kong hakani ka video one kilai pi ni jaka. Okay, but kani ken parlok makuat ni pi. Okay, sya company show ni du cake. Man subalai start sang hani nomor ma kimpat dia dan munu-munu. Ni du cake ba pi pila ban order kat kom kaman gujong pi. Gile du cake kimpat download hang ni nomor ba kita supplication. Tin rei pila ru ban order ni cake kat kom kaman gujong pi. Nuru ki birthday cake, ki Christmas cake, but ki halal lagi jong ki bentah. Bila bano order nani mo. Ti entah These sa. are the portioning bowl. Okay. So one plate will be coming with the different kind of vegetables, whether it is vegetables or the different kind of Alright. vegetables will be coming here. I see. If it is seafood, Seafood, then different squid, maybe fish, Prawn maybe and all prawn, all together separately it will be coming. Okay. Okay, so that's how. All right. Tip top. Chalo. Tas kaya dah, sakaya lah. An kawai chukwa ban ong bi ki en kinai bi kwa Indian ye. Yin ni hang ni ngi kham focus bahaya ka Continental. continental. Okay. Mainly kumut continental. Kamu ngilap nama kat Continental Cafe nak mana? Continental cafe. Nice. Tip top. Nanti lat sekanai. Kani kan perlu ke Glitch Cafe. Lebih kenal kateng Glitch Cafe di pihak di surat play. Okay, terkenal. Terbatai lah. Ini dia ka gaming room. Okay. Bang ni kateng ka black box. Black box. Di kecil lihat kai ti bro. Manu belah tab. Tab dah. Tu bakwa lihat kai football ru hang ni, bakwa lihat kai keli ru hang ni, halala ke jong kelenti, halala ke jong bentah. Ha? La fila la tab gol. Tab dah. Ah, nice. Oh, saklau. Kali kan nomor plate tu. Okay, kini bila kai Counter Strike hang ni. Kini ki PC games kita hang ni, ki PS4, PS5, ki Fibo ki. Kini ki PC te ka shong haki play ki kwa ka game yu. Ta laya betu ki Steam account te ki lawan ki lalehi. Ka PC ngim da kata tan kini ki PS5 pat dan ka FIFA. Nata ka Tekken, nata ka ni ka Forza banyak kali. Nata UFC rungidan. Kita hi yang mentah. Tingin tang tap shoot ka basketball Spiderman nata ka Call of Duty rungidan. Okay. Tiba PS5 pun teli Fibo. PS5 yang mentah ngidang bu salai teli. Okay. Nata ki Ka PC sa teli. PC sabli. Kani ko belum spaceship. Katanya dia ka top end bangi build ka ni. Nah. Ya. Bila bu baklan din ka RAM ka ka graphic card itu. Ki specs kuno. Oh iya, ini kan kalau ada specialty gini. Okay. Jadi tidak bentan tidak beliau. La bantan ya ka pen curve ya ka screen. Pen curve ya ka screen kat bamon. Pen curve ya ka screen. Oh, kat bamon nong lakai. Oh di. Bentan cucu. Kapan baik entah. Depan bag. Yo kedia. Oh, tu mah. Nice. Siapa kaya man kapor ni? Ha? Siapa kaya man kapor? Ya. Ada datang mentah. Best name. Deh, yang mati habis kaya lang no, tadi habis mat lang no, tadi lihat kaya. Nating ibang mah kani ti ban habisnya. Kibamnang mana ka? Try nga sin na. Terus biar pen yung vi, ring video vi yang tu ti. Baru yang tu sak. Pe na mah, habli ang no banya. Uno. Accelerator. Kali ni clutch. Em dan kam clutch. Oh, tang brake badu.
Accelerator brake itu. Dengan ianya ipat. Nanti yuk tinggal kita ke Monzok ni. Yuk. Oh, di nice. Buat Q gear. Tuh. Anu gear. Ni dia tu. Oh. Shu. Enggak kayak opposite na mana ni? Milih ya. Kalau lagi fuel. Oh, nice. Aduh. Siya kali na habang siya. Ano? Break untuk ciki. Oh, nap third, second, first. Si Cloud. Kehilang ni Suki na boleh nam ta? Ha? Steering vibrate as dia lagi. Oh, dah apa si Cloud vibrate? Ladi. Oh ni. Oh, kalau banyak kali sisam tu kan you. Steering vibrate. Nyak kali ngah community lah Syai. Tang bai sebesing kali ru aja touch. Oh ni bro. Jump string. Aduh 8 dia. Oh bro. Oh ni ngasuh ke makin tenggok lah. Fine. Syu terak ngai tinat. Oh melak ni terak tu. Lah. Masa nak. Telur na fi gini tu. Kamu dah kuat ban drift kamu dan you handbrake. Kuno. Ai. Dua you baru sedian. Penat ni. Penat betul. Tu sedia. Oh, nice. Oh, kelas nang yo. Semua benangnya kali ni kong. Yang lale lalong ni. Oh, terlawan. Asdang wan. Oh, cherry blossom. Apa cherry blossom? Hornbill Festival? Oh, Horizon Festival. Nang tanang ni Oh, wow. Oh, nice. Ni nang Rafi ni rekom deh. Kajian nangnya ni try. Oh, kanu fishing kenta ni. Arspa. Kajian nangnya ngal apa hajar. Bro, jejai sih bro naik. Benar nak nomor tikar. Kamu nang nomor tikar ini deh. Ini kalifaring menang lah. Skill keep tayar. Ham nang kamu dah kuat change sekali rula. Change sekali kamu no. Pepe ni try. Sino X kan? X. Get in car. Okay. Oh di kalung film ni. Oh kalau realistik kan saya effects. Oh. Shit bro. Ada ML05. Tu Oh dah. Oh ML05. Ay, yo dev. Asnyo jangan jerngam dah. Lari benci. Không khen Không khen ni kena. Dah ketar.
Bro, ketar. Oh, beliru ni teh. Oh, Hamar. Las dangwan kti. Yang berdehi ki peliar nyak thar thiman. Oh, dah pelat kum tu lawan yang pedeng ni steering ni. Terak beri mana nem tu? Terak beri ni tu sak. Terak. Tash. Wah. Tash. Segan. Oh, biang. Bro. Jijai. Bit nice. I love this. Dah kebaik nan. Asdang wan kti. Kamu berokah do 8 gear bi wan ma? Nah. Oh. Nice, lawan kti. Lakat surok Smith dah ini. Hah? Tash. Lekai lum. Rat berius lah. Oh, dari Bayu sutu kau long ki keduk deh. Nice. Tip top. Nice. Dah lah biang, dah lah pai try semukut. Parkur na habdu nakut. Oh, di ke free dan race na ni tu mah. Not from the right hand side. Ini free ball ni itu bapau perteng na molor. Ha. Beli online players. Kino? Oh, gitu mana? Kamu Actually, this is not Indian road. This is American road. So you have to drive from this side only. I'll hit that. Go away. Get out from my way. Oh, you want to try me in off road also? Chalo. I'll show you. Okay. Hey, where are you going? Ha! Where are you going? You lady, you dirty lady, go away. Oh, dear. Ni. Can I go up to the mountain? Huh? Setirul lah pelik. Oh, ni off road jungi. Come on. Oh, ni. Gunung mana sini? Sejarang lum. Kêu selum. Direct back, nyom back. Oh, bro. Hah? Hana? Oh, bro. I like that. Hah? Tak kan? Oh, lakit si uding tu. Oh. Oh, kita siapa? Berkolang pi di perlongan tu ni. Nice. Tengahnya hampir. Oh, ni nyom tu ni. Wan pilih laki ulum.
Lade pe. Pe ngaya bi direct na kiu bi sujurung lum. Betul apa kali lah udah. Bro, jai bro, jai. You can start at first gate, yes. Apa sih emotion? Kasniu ni ada dem cheese gear. Ya. Oh, key deh steering. Oh, di pe. Oh, di. Kalau kali sisa pe deh. Bro, kam kelam re. Okay. Bob. Banyak Sim. Okay, sedang. Hey bro. Oh. Nggak kuat man queue ni deh. Melar deh. Melar. Kamu habis ada kali bakam klan kamu dah warung ni. Kalau naik pras etna pada nunggu kan sekitar bayar. Lebih banyak fur gini aja. Oh, okey Syadai. Wabin belum hampir. Kamu tu ban PR? Okey, tah ya bin jai mah. Bro. Syah. Kamu tu. Kamu tu. Plus dah betul. Hey. Abis pas gitu juga. Oh ni. Manu ba nanya kali Sim? Try. Ha. Sim. Lawan bakam trimnya kali. Ya memang ugiar uni sejerong. Uni ugiar aku na? Porque sisya. Ha, penkiu ni ha. First itu downshift ni siliang. So, come on. Second mental dalam shoot tu pas gitu. Clutch menerkam clutch tu. Wa tangka brake berkayu bet, tangka brake berseritor bet. Yo dep bro. Kini kiki fila banwan banle hakni jaka. But kini dikimin game ni. Kini di bilay ni. Counter Strike CS ka beneran. Tah tip top. Hanglah push up. Kanya hanglah push up. Okay, perlok tengah try kalau sup bayi P1 minang ke ketika di Jakarta nang teh ketika di ke main road ma peni menai pintu rung bisnis siapa nanti pila wan pak kali jong pi hang ni ki bike bagi ki wei bahkan ni di Jakarta pila wan chai it's nice, this is good pet lai shong ni la si keni pi tangi ketu string wis bet right Oh, lalong permit lain tu. Di lamin mana sebar? Ha? Lamin sebar telah permit lain. Mana mana di kampung permit lain macam long dah. Di pinya aja kabetan surok aman piyo tenrak ki beriuru. GTA weh. Oh, piyo points ni di balak ban kiu teh. Oh, nice. Okay, tip top. Chalo. Ali bah niat.
Toh. Tu cuba tanya kanu ki charges da betai kini ki balik kai kum ni. Kan ni ka PS5 Mhm. tu simulator ni charge ars patch kenta. PS5 but simulator aspa kenta. Ka PC she's patch kenta. Okay. Then nata kamu lagi bersebut lagi kuat ban shong kham slam kuat ban le tournament playing jongki or something kila ban le. Kila ban lek kata. Kila ban lek kata. Te da ki kuat coffee ni kuat euro ni nak. Tamam di ban di entai ban. Hoi. Da kuat kamu wan shong touch sini di bam sini nata selik biang sitai. Biang. Kemudian Philippines ki kinja rate ki ba kham long kini ki offer ni discounted rate si yang mentah. Kita no player wala you kata ka taktik jongi lah da kilong very regular te kemot long the coffee is in the house. Mulai umat lah coffee tak. Dalam haj untuk di jadi coffee selinya yang off road yang jai tip top. Jadi perlu kan ni the glitch cafe te and gaming tu pila banwan. Syukur mau baik di piwan nang ni ngatrai kan ni bang nawan menta kedang mabang shoes sedang play kidang bun bagi ke bakin nang bu bakin nang peni kan ni kerjaka. Tina duk ki pastry hang ni badan hang ni kabam kadi bat ki biki wei. Ti suan mi ni wan wat be ba habang ni om di dus bakut. Ki you down dos bakut ki hamara bukut. Yes. Tamal P1 ngatrai kan ni kan best ba kerjaka nomor ba kalong ru harut surok dan kam ban baklalenti ni sesuai tika sengan kerjaka kam ni bas kenong pihak ban rung se dari P1 nak kali rusuk P1 nak kejar rusuk kali kamai rusuk. Kali Rusuk lu. Kini ki badan arsaka ki badan kali lajong ka parking rumah ya. Yes. One family ni one kumno we always welcome. Te naban tau cake ru for the Christmas te kila ban ai order te kai ka design ka ba ki kwa ngilek hi hang ni. Kamdera na barin ni set hi mangi. Chef ki jongi ki male. Ni dan ki ba long specialized sector ki bakery. Okay, tip top. Kador pa biang. Tak kador ke balik. Ka ba kamduna ba ki bai. Kumna. Ti sesuai mission ni nata sakali sa yuhing nombol kirit si brokhaj ba P1 experience hi pet thu hi ke jingdon kam gi jong phi nang ta se kran bari ba fin sa yo experience thias tikana. Kulis bon baba. Boleh bon ni. Siguro phi wai pa video pa kulis bon. Tip